nekim najmlađim danima našla sam svoju sretnu točku u ravnoteži između matematike i umjetnosti. I dalje sam se kroz godine nastavila intenzivno baviti i jednim i drugim. Matematika me zapravo učila da budem odvažna, jer tu sam bila dobra, tu sam se usuđivala uzeti neki zadatak koji ne znam i probati ga riješiti, jer ako ga ne riješim, vjerojatno nitko drugi neće, pa ok, i da fulam. A s druge strane, umjetnost mi je negdje pomagala da se suočim sa sobom, da upoznam sebe i neke svoje strahove, da izrazim svoje emocije i da suštinski upoznam ono što ja jesam. Tako da ono što zapravo nisam bila ni svjesna kroz te godine, da sam baveći se jednim i drugim zapravo gradila svoje samopouzdanje. U radu s ljudima naučila sam zapravo raditi sa različitim tipovima ljudi i najviše od svega naučila sam jednu najvažniju istinu, a to je da nikad neće svi biti zadovoljni. I nakon tih 7 godina sad dolazim do nekakve svoje druge prekretnice, trebam izabrati posao. I kako sad izabrati posao za nekog ko voli biti u balansu između plesa i matematike, to jest informatike koju sam na kraju upisala na diplomskom studiju i završila. Svi ti poslovi nekako programerski nisu bili ono što sam ja htjela. Zapravo sam zazirala od toga da 8 sati negdje sjedim i programiram. I onda sam vidjela oglas za posao u M-Startu. Tražili su konzultanta za ERP sustav Oracle Retail. I onako u nekom tom opisu kao da je netko opisao mene. Znači, moj tim je moja motivacija i meni je čast stajati ispred njih i voditi ih. Možda se pitate da li sam i dalje plesala uz to što sam bila direktorica. Evo našla sam ja sebi rješenje i za to. Udala sam se za onog plesnog mentora koji me nije otpustio nakon onog prvog sata salse.